I ćao ljudi, sam ovo Naruto Senpai, a danas ćemo snimati top 10 činjenica o Kakashiju. Pa da krenemo na prvu. Kakashijev rođendan je 15. septembra. Kakashi je visok 181 cm i ima oko 67 kg. Kakashi ima 5 godina kada je završio sa akademijom, a kada je položio Jonin ispite imao 6 godina. Kakashi je jedan od nekoliko ninja koji može da koristi svih 5 elemenata. Kakashijevo ime u prevodu znači strašilo. Kakashi je jedan od 3 najpopularnijih lika u Narutu. Kakashi je uspješno završio 1071 misiju, 197 misija D ranka, 190 C ranka, 414 B ranka, 228 A ranka i 42 misije S ranka. Kakashi nosi masku samo zato što dok čita njegove hentai mange izlazi mu krv iz nosa. Kakashi zna preko 1000 jutsu, ali on kreirao samo 2. Kishimoto je mislio da ako nacrta Kakashijevo lice u Narutu da će razočarati fanove, zato što su njihova očekivanja bila veoma velika. Ljudi, to je bilo to od ovog klipa, nadam se da vam se svideo. Ostavite like, sub i komentar. Vidimo se u sljedećem klipu.